Pozdrav dobri ljudi i dobrodošli u moju školu bodybuildinga. Šalim se naravno. Ovaj video ćemo nameniti zbog nedavnog gubitka velikog powerliftera, to je bio Konstantin Konstantinovski, koji je bio jedan od veoma jakih, deadliftera, koji je imao strašne brojke čak i bez kaiša i iskreno bio je velika inspiracija za samo mrtvo dizanje i motivacija, tako da ćemo naredni serijal uraditi u njegovu čast. I odpočinjemo ovaj serijal sa konvencionalnim mrtvim dizanjem i tutorial sa položajem stopala. Dakle, prvo položaj samih stopala ćete odrediti tako što ćete probati da skočite i intuitivno ćete stati u vašu najjaču poziciju. To će generalno biti pozicija u kojoj ćete stojati. Zatim presjećete celo stopalo na pola i tačno to celo stopalo, dakle ne samo taj napred deo, tu će trebati šipka da stoji. Zatim sagnete se i ne pomerate šipku, već samo uhvatite šipku. Opet ponavljam, ne pomerate. Zatim prelazimo na izvođenje samog pokreta. Kada ste se sagnuli i uhvatili samu šipku, nemojte da je pomerate, neće biti u centru ravnoteže, jer mora biti u centru ravnoteže da ne biste išli napred-nazad, jer šipka mora tačno ići iz tačke A u tačku B. To je najoptimalniji i najkraći pokret, ako znate matematiku, je najkraći pokret u pravoj liniji iz tačke A u tačku B. Ako pogledate ovdje, dakle, uhvatio sam šipku, ne pomeram je, ramena su preko šipke, naravno ne treba biti ovako daleko, ali kriva vam kičma, dakle kad uhvatite, bam, sad izbacite grudi i držite donja leđa stegnuta i zatim možete da nastavite da vučete šipku. Kao što vidite, ide u pravoj liniji, pri zaključavanju ne krivite kičmu, već samo kukove provučete napred i spustite nazad šipku. Eto, to bi bilo to. Takođe, biceps ne treba raditi i triceps treba biti zaključan, trebate ovako imati neutralnu kičmu, dakle izbacite grudi i držite donja leđa stegnuta i stomak brejsovan. Okrugla, dakle kriva gornja leđa su jedna napredna tehnika koja ne treba vas da zanima trenutno i naravno ima napredni vežbače koji tako rade, ali to se vas trenutno ne tiče. Ramena ako budu iza šipke, pravite moment sile. Ako budu previše ispred, opet pravite moment sile. Dakle, treba biti malo, bukvalno ispred šipke, ne previše, kao što je prikazano na srednjoj slici. Zatim, kukovi trebaju da idu napred, dakle, to predstavlja zaključavanje. Ne trebate da krivite šipku, dakle, ne trebate da krivite kičmu kao što sam viđao da neki ljudi rade, kao na desnoj slici što je ovde prikazano, već samo trebate zaključati vaše gluteuse i to je to, gotov je pokret i kolena. Takođe ne trebate biti krivi, ne trebate gledati gore. Naravno, neki ljudi preporučuju da gledate gore, ali to sami odredite tokom vremena. Za početak imajte neutralnu kičmu. Širina hvata, ako vidite, ako uhvatite šire, bit će veći ugao kičme. Dakle, trebate da uhvatite maksimalno usko, tako da ne derete noge, a sve šire će praviti veći ugao. Namestite uvek tegovi da budu, dakle, na mestu, jer ako budu dalje od šipke, bit će teže s jedne strane. Odredite vaš položaj stopala, uhvatite šipku, nemojte da pomerate šipku, sada možete da izbacite grudi i uvučete, dakle, donja leđa stegnete, triceps treba da bude zaključan i možete da otpočnete pokret. Zaključate kukove i kolena i pokret je gotov. Takođe, tokom celog pokreta trebate da angažujete latove, tako da ne dozvoljava da šipka se klati napred ili nazad. Dakle, treba da šipka ide uz vas. Ako latovi nisu angažovani, pravit će se moment sile. Dakle, uhvatimo šipku maksimalno usko koliko možemo. Angažujemo, znači izbacimo grudi, angažujemo latove. Evo kao na ovoj vežbi koja je lat push down. Znači, tako trebate da vučete šipku faktički latovima ka sebi. Naravno, ne toliko da oderete sebi sve potkoljenici i to, ali ipak trebate da angažujete. Takođe, dužina ruku igra veliku ulogu i ako pogledate Sašu Lazića, vidjet ćete, na primjer, njegov ugao kičme mnogo, dakle,
veći nego moj, odnosno moj ugao kičme je mnogo više nagnut napred. Neki ljudi jednostavno imaju ovako dugačke ruke i mnogo su bolje građeni za mrtvo dizanje. Evo ga također Željko Nemet i njegovo mrtvo dizanje. Dakle, ljudi, genetika igra veliku ulogu u jačini samog mrtvog dizanja, ali nemojte dozvoliti da vas to obeshrabri, jer mislim da većina nas, čak i koji imamo kraće ruke, ima veliki potencijal za mrtvo dizanje. Šta već, što se tiče samog bodybuildinga, vaša leđa će više hipertrofisati nego kao neko, na primjer, kao Saša Lazić. Zašto? Tačnije, erektori će više hipertrofisati. Zašto? Zato što je on uspravniji i manje je moment sile i njegovi erektori moraju manje nego vaši da rade. E sad, to zavisi šta vam je cilj. Ako vam je cilj powerlifting, naravno on će mnogo veću kilažu nego vi imati potencijal da povuče. Ali onda ćete vi imati neke druge prednosti, možda čučanje ako imate kratke noge ili bench press ako imate kratke ruke, tako da na kraju se sve to na neku ruku izbalansira i generalno trud će svakako da se isplati. Tako da setup je bitan, neki ljudi dakle samo priđu šipci i kidaju i naravno s tim načinom možete da stignete daleko ako se ne povredite, ali iskreno po meni je mnogo bolje staviti sigurnost na prvo mesto. Također neki ljudi imaju problem da im kukovi odlete gore prilikom startovanja samog pokreta, a to je zato što vam je sam setup pogrešan. Dakle, vi spustite kukove previše nisko i pravite bukvalno od mrtvog dizanja čučanj, a mrtvo dizanje nije čučanje, ono je i namenjeno da dakle angažuje zadnju ložu i gluteus. Naravno, neki ljudi mogu da koriste malo kvada, ali generalno to će pogoditi zadnju ložu i kvad. Zato odmah postavite kukove u tu poziciju sa koje će oni da polete. Evo primjer ja mogu da spustim kukove niže, ali imam kratke ruke, oni će svejedno poleteti do te visine koja meni odgovara i završit ću svejedno pod tim uglom koji je za mene trenutno najjača pozicija za kuk. Lupite subscribe, ostalo je još par varijacija mrtvog dizanja da uradim. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ako imate još neki predlog ostavite u komentaru, lupite subscribe, prešli smo 1000 subscribera i čujemo se u narednom videu. Pozdrav!